Om Swastiastu. Wastantiange Nyomanu Januari ini, titiang kelas solas tata boga kali, nomor absen petang likur. Inggih, ring raina mangkin titiang jagi nelatarang indek bayi COVID-19 utawi COVID-19. Ring seluruh dunia, utamaning ring Bali sampun keni gering agung utawi gerubuk antuk virus corona punika. Inggih duaning virus ini ke virus sane ngemademang. Sampunan je iraga sareng sami pengkung. Nus teken aturan pemerintah mangge iraga sareng sami sehat lan labde karir. Wenten tata cara mangge iraga nenten jekeni virus corona punika. Sane ka pertama, sampunang iraga pengkung. Mangge iraga sareng sami magenah ring jero soangkwa. Kaping kalih elingang iraga sareng sami ngangge masker ring jero utawi jagi kejagi. Kaping 3, elingang iraga ngewajikin tangan ring galah molas utawi 30 menit apisan. Inggih, puniki tata cara ngewajikin tangan sane pinih patut. Inggih, akan dipunika video sane preside aturan titiang dumugi gering agung utawi virus corona puniki gelis icang. Suksema aturan titiang duani wenten atur titiang sane nenten manut ring arse titiang nas gangrene sinampura. Sinep titiang antuk parame santi. Om santi 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 om.